Ministry of Home Affairs ka suspension of operation suda leiba Kuki Lal Hoba United People's Front UPF amadi Kuki National Organization KNO ga aikogi Delhi da mifam pangthokre haiba pawam yaureza mifam aduda sugi matam sangdokpa amadi political solution gi matang da khanaki haina aikogi UPF amadi KNO ki site gi su thadorokpa cherol yauri haiba tareuza maru oina MHA ga Kuki Lal Hoba sing siga wari sanari ba mifam sta hana di mamang da aikogi sugi extension संसे तौबिरनु हाइबा मयामगी खोलाउसु लेरिबनि हाइजबा तारे सुगी मरुमदा अदुम मखा चथ लानसे मखा अदुम सांगथदुना लेरि हाइबा तोंगान तोंगान मफमसु लेरिबनि ओजा मिफम मसे कमाइनि येंबे जनता जिदा मसागी एरिया से उछलकांदानी खोइना छाइ एरिया सिदा मसागी प्रोड्यूसर नतरा डायरेक्टर से खोइना यामन खंगनिंग आइसे को ममांग जु पने लाखरे को मसी हौजिक लैनरिबा सही अनि हेलबा मसागी कोगी टेररिस्ट की ngसाइ साथीबो लान हाइतारे को कुकी टेररिस्ट हाइतारे कुकी टेररिस्ट हाइरे के सुकाइ दरे खाले को कुकी टेररिस्ट की साथीबो लान सही अनि हेलबा सिंग असि फावबुदा ngसाइगी जस्टिस समा पुथुपम दर लेबा हाइजे याम नुगाइता पोट अमन हाइतारे को अदना मिनिस्ट्री होम अफेयर्स का इखोइगा ngसाइगी मिनिस्ट्री होम अफेयर्स का कुकी की अदुगुम्बा लालहोबो लुप टेररिस्ट कांगबु सिंजिगा उनरी सि सबरेन टाइम सिंग थिंगन उनरे को याम तोइ उनै मोइसे ngसाइगी मिनिस्ट्री होम अफेयर्स हायर तब जो खंगदे इनवाइट तब खंगदे मगी शेड्यूल लोइना उनबम थोपा गानाबम थोप कै लेबनो जो खंगदे को अदुम उनरे ngasi कोटर फोंग इसिंजे ngहालेगा उननी करी हाइनै नोंग अदु ngasi फावबुदा मिनिस्ट्री होम अफेयर्स ना डायरेक्ट तौखिबा को कोइ फ्री मूवमेंट ओहेलो गाइना ngसाइगी डायरेक्ट तौखरे हाइबसे मै कांगपोबिदा मीटिंग फंगरे हाइ तौरिबा तौद्रिबा जो खंगदरे त्रा यासु हंदे दुन त्रा चपे हंदे दुन को देना मन हजिक उनरे हाइ असिदा उनबसि दैदा करी पॉइंट खनरिबनो करी पॉइंट मरु एजेंडा दा खनाइ बन हाबजु amna pura ai khoi da ngai हाइलाइट तौर खंगन देखो अदु बुसिदा सम पॉइंट खरा सुगी ग्राउंड रूल की मतंग अखोई सम एजेंडा खरा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की सब साबत तंगदांग बाहाई तारे को तंगदांग ब यामना पर्टिकुलर एबा दुगुम बंग सागी एक्चुअल एरनाम एजेंडा अमा कोई थमगा सी तगदो बने हाबो पोस खोइ हाबो उद्रि हाइ तारे को अदुम याना याना अंगांग निंगाइ चावबो थेमबगी टाइप ता अंगांग निंगाइ चावबो थेम मोइ नमोक मोइ ना पाम पाम सागी आहाव पिजा सुम थमै टाइप ता अरोइबो मोइ ना कयदुन हाबो खोइ खाइब गमदे अदु हौजि फावबोदि मिनिस्ट्री होम अफेयर्स ना कोई कुकी के दुगुम्बा सागी साथीगरबा टेररिस्ट कांगबु सिंजे थेमगा मोइ सिंग सागी थेमगा अंगांग निंगाइ थेमै ता थेमगा मोइ दुम थमै हाबजि मजु खोइ सिगी पोस खोइ ताइ हाइ तारे को अदु खोइ सागी एरिया दा खोइ हाइजन निंगि सि कुकी के दुगुम्बा सागी लैरिबा सु UPF अमदि केनो हाइ तारे को UPF नि केनो नहान फमिलि डेट 58202 फमिलि न मोइ पाउ से कोटो फोंगि को अदा से यम ngakpasi असि कुकी जो काउंसिल की साइड कुकी जो काउंसिल नम यावरी को कुकी जो काउंसिल से मोना सेम की बद मोइ फ्रंटेन विंग की को फ्रंटेन विंग की अदुगुम बंग साइ फ्रंटेन विंग की पेरेंट्स बॉडी अमनि न खोइ मांग खोइ कोटो फोंग खोइ उजै को कंफ्यूजिंग ले जिबो फमनि को खाइजिना सिदे यावरी बा खोइ UPF अमदि केनो की लैरिबा लालो बसिंग सिगी मोगी टीम कना कना यावरी बनो कना कना रिप्रेजेंट तो हाबा सु साइ खतंग खोइ कंफ्यूजिंग ले रे अदु थाइ कनो द पेपर खद खोइ कोटो उजब कुकी जो काउंसिल की चेयरमैन हेलियांग थांग ना लुसिंग बा मियोइ निपाना साबत टीम न यावि हाइ पाउतारी बको अदर साइ एरिया सिदा मोगी लैरिबा फ्रंटेड विंग मयाम निंगसिसु कुकी की MLA मयाम निंगसिसु अदर मोगी लैरिबा खोगी कोन खोगी गाइदारे खोगी कुकी NP नत्रगा ना KSO नत्रगा ना ITL lab अदि कोटु नुंदु अदु दा लैबा मयाम निंजे मोगी फ्रंटेड विंग नि लैरिबा मोगी फ्रंटेड ऑर्गेनाइजेशन लैबा मयाम निंजे तसेंग ना खोइ हाइदिंग दि पार्ट ऑफ मसागी लैरिबा कुकी सुद लैरिबा दुगुम्बा साथीगरबा दुगुम्बा टेररिस्ट की ओबा मसागी मोगी हदि ओय येट ओय हाबजन कन्फर्म तो जे पोरम ओय रेबको अदुना सागी एरिया से दि खोइ हाइजन निंगि सि हौजिक मा करै हाइनि ngसागी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना खोइ कुकी हाइबो सक्सी त खाइ फदना ngasi प्रजासिना थदौ न ngasi हाइराइबा ngसागी मोइदा कुकी से एथनिक आइडेंटिटी ना तेगन हागेलाइबा देन ngसागी नगागी सिना ngasi दि लंबी चपदा ngasi अथिंग मपि ngasi तौरिबा मयाम सिंजे एनी कम्युनिटी खुदिक मन ngasi कुकी सिंग मथता यंgai मियंग जि करिनो हाबसि ngasi gi लेबा सेंट्रल लीडर सिंग खुमम थु एबको करी gi पामद्रिनो करी gi नुसिद्रिनो करी gi मदु तहनिंग्रि हाब पोसक से खोइ लेबा इथनिक कम्युनिटी मतलब प्रजा सिंग खरना ngasi कुकी सिंग मथता थमैबो वफम येंगिबो खोंथांग ngसागी तौरेबो खोलंजे प्रजा सिंग करी पामिनो करी हाइनिंगिनो कइतौबि यानिंग्रि हाबसे ngasi gi लेबा सेंट्रल लीडर सिंग मदु तंग खनब रूम में पीबी दिमन कई गिना कुछ लाग तोरेबको तंगाई फदना साइ एरिया सि दिदं साइ हाइजाबदो ड्रामा फदना सानरगा डायरेक्टर मै फदन यावबसे खन्ना हन्नबा साउना हन्नबा था अमदम थांग बिसनबा अमदम सुरी बिसनबा अमदम थांजौ बिसनबा को अमदम साइ कनो बिसनबा करा नकन अमदम पोपी थानबा नकन अमदम यारोयं लाहनबा नकन अमदम साइ अम कलम थानबा अमदम यारोय लाहनबा
masigi leriba structure thoina sinba ngai director ma yaro leriba sakse sai area je pun thinami dam chang eba ko adon lei film je khoi ni yengba yari si yam nungai tri si director oy matam da ekoi yam nungsiba ko khana sai da ba yaw da ban ta nga sai yam nungsiba paring nai pot amada ekoi ohening ba nungsina ka dok ban tar yana ka dok pot amada ekoi gi director oy di phaba hauji lei ba director khoi ji da chang ga di punsi da kaubung moi da ba dak mayam thamaga da oy ba director ma gi film da lakram ni na ekoi ba si kaubung mo da pot ni ba lai di ko aduna nga si Ministry of Home Affairs na lori ba thudang si sai area khoi tak piero wali ko ngasi naga gi sinau ngasi phone na taliba demand lambi semba da hairo ngasi German road tiger road ka thumja lai maram ko den amana magi ato fruit naga gi sinau lai ba jaga na traga na to khoi yam pikna jari ba community macha macha sing jaga da magi digital cap thamdana ba gi dam hairi bo sakse masi kari gi haino ha ba si maju sarkar na ne thok to barsni khoi ne boje moina na sila matung da what ne ka ba moina na sila matung da ngasi illegal tax lo ka ba moina na sila matung da ken khang ka ba moina na sila matung da to ka ba crime yam ko crime yam jinje ngasi ura kan da moi khatang lap thambi go moi area da thambi go moi se manipur gi miyam tinba civil le jaga da khar lap le henbi go hairi se peace or no shina le mi yana na bane ko namdana ekoi gi ato fruit sing le jaga sing thangdin thamakan da ekoi crime thok na ba thoina dum silaga leibagi mong man pot am sum sin du di ekoi tahon janing dre manipur ji sang sitna lejirak pa ipai pun thumjak pa sahi lising mari mangai puari da lejirak pa manipur je thengkhang naina history dre jaba puari history jaba khoi british kim khutagi khoi awagi khutagi khoi na ngasi maning tam leiba am lakhram batung ngasi india da merge tor batung da hingai punsi mahing je ekoi kaini sangar punsi mahing khoi thengnari ba awa ba je kasi kon je handak kuki tero sing thengnari ba awa ba soina pi bi theng soina pi khoi amu thengnari hai tare pramani ko aduna chugum mayam je khoi thok na bai damak Ministry of Home Affairs na puksen seng na thamoi seng na apik pa state apik pa manipur mo ojira ga su tangai phadana khoi manaba miyeng de khoi yeng birakanda aduguma hana gi manipur do adu lehna na bagi pandam da thamoi seng thok to yom change ba ko aduna Ministry of Home Affairs lobi thodang se ngasi kayam kuina kuki terrorist jiga khoi kayam kuina table tok to hiduino kayam kuina moi gori chana gi duino kayam kuina moi da sagi thajo bi duino kayam kuina moi na pam dimang jing confusing na national ka thamakanda atopa community me amji oi banga sagi khoshau na baje pi da thong dai bo ngasi koi hangjening e bako aduna sugumba ground rule thugai re si phongkon khangaba handaki manipur gi ethnic adaga handaki manipur gi crisis da tasena kuki terrorism na kuki edu banga sagi sudre ba du mamioi singina phong na yaw re ba sima joi khoi miyam hainer le report na haidare ko then amana phone ngoi copy phone na yaw he ba confirm to le ba then central security force me am hat khriba state security force me am hat khriba drone bomb sin khriba then haji NIN thel ko to phari ba tori mayam then ngasagi jiri gi incident da ko lan group mayam gi mioi mayam chen ba gi khudum lang phanga ba haidare ko sukuma mayam ji proof oina pi ra bhaw buda pi proof oina le khanga bhaw buda ngasi bhaw buda kare haini khoi adum Ministry of Home Affairs ko wari chanari sum chala ga chahi ani hena ngasi rekhai ta dam thambai ba se tasengna actually khoi ngasai kare haini mioi ba jing wahal la matungda chonthal la matungda khoi noi nushina ko yana ko habi yana bai pandam ma de khoi yeng mi man noi phim lakhre ba ko aduna kuki dugumba keno ma di UPF na lori ba thodang si manungda khoi gi leibiri ba dugumba ngasai kare haini Ministry of Home Affairs na sanani ba wadi tawuda ba directive sidu ta chang haja di masa khaina khoi thura di silo ya por kan haidare pramani noi prajana pamdri na sini ko prajana pamisi na sini anoi na tawuna sini noi tawdona sini se sai area ja to ya roi si area to ya ga dong ha pose ngasi free movement handa basibu Ministry of Home Affairs ki megai dagi free movement jiba di noi at any cost hanga to bani madu tarpo khudi mak to logi na thok to ne ha ba ha ba ngam ri se madu haibum thopudi haire na haire ga jung si ba to chalan ngam da ba se isen ta jida sai area si da tasengna khoi dum khoi gi nakan ani gi marak ta haidare ko ningai angang ningai to them na hona ba nakan ani gi marak ta mana ningai to ba amana them na hona ba ningai to ba angang do na kai no ma pa me haiba adu pi na hona ba adu pi ba adu ya de adu pi ga dong ni ga haiba adu saningi ningai to le ba adu gi pota sum adu to da na sum yana da ba pot man le ba mami ma khoi sum tarakan dang si kare hani sina praja atai da wahan ba di maram cha de adu na ji dai phim ji mutang da manipur gi praja khuding na pa me ba ji ju su e broka to ha ba je legang na lo rabani ko manipur lengang na su e broka to su lok thok ka do ne ha ba je khoi manipur sanam ya ba je manipur gi khoi praja mioi la kuntra ta somni khare le ba miyam ji dai ta lo le bi ba du gumba phajagra ba state assembly hai ta ko assembly house da warep lo du na se tha gra bani assembly lo warep ama
center na ngasi lengak na ngasi madu chana wow in lower tar hai tar gadi manipur lengak ta assembly ma thamai thok kai tare ko simla khre ko assembly lengak ama leina lengak tu gi represent tori ba du ma leader sing duna manipur crime tori ba manipur crime tholi ba myam nung je amat to na consensus oina yana ma tung da suguma su gi ground rule ba kangbu sing na ai khoi national highway chathai ba crime manipur chathai ba crime manipur da irang tholi ba crime tori ba am tang nuri da da myam je moina ya ma yaw bani moina ya ma thon mani duna moi che su je lok thok piro manipur charan biranu su e ba to bir hai je assembly lo lo khra bane assembly lo wore ama assembly lo wore ba se mioi la kun tha taruka samthing khare lai mioi sing lo cham anai ko mioi myam ya pira bane adu adugum ba mioi la kun tha taruki represent taruka daita lo lai ba dugum mla sing lo wore thu ba guda center gi luching bisna madu ya bang ma hai taraga di adi manipur se drug ki makol ohela ga bra terrorist makol ohela ga ko sing la tore hai area ko aduna sa gi area se assembly lo gi wore fc ai khoi honor ta honi kai khunu ulaningi aduna manipur projam yamna pami si maitei community ma pami si juta chhaita ga di ai khoi civilian la jari badu any community singi marakta khoi kuki terrorist singi ba camp thambida bhai ba je khoi pandamni manipur gi shu lokto shu ebrga ta lokthok pai june amagi ba thak shu changdana chanam chanan ba yar hai ba je khoi pambani ko adamana same thing na guys now khina toriba demand moina tanjari ba demand singi juta chhaita ga di khoi puna sagomin na changi khoi moi moina lefam thokpa mi gi lefam thokpa community singi marakta lefam thokpa du ba jaga sang la moina shu thamba na maram cha da ba hai terrorist singi maming thon thon na lambi sok ma je channa ba yar hai ba je khoi ju madum sorpham thu ebo ko aduna khoi khundamina ba furu khuding man amato na lemina kan da sugumba khoi lo na yadana thok tori ba dugumba manipur thugai na hone kangbu singi mathak khoi chap chara lemina kan da athu matam da ministry of home affairs na manipur praja singi oiba interest manipur praja singi oiba ngasagi ihun hai tare ko mioi lehori ba manipur thugai pamba mioi khara sina tabada lehori ba manipur je amato ina ko sin hingna ga pamba hanagi manipur oina hingna pamba nungsina lemina pamba kangbu singi gi praja khuding maki oiba ngasagi apamba gi ihun je khangna Ministry of Home Affairs na thok tu mun tu hai hom jai ai smai tham jagi